Unión Radio, Nashquots Choacue. Solok Salisantilhu. Sailcholeji Choacuat Cosquitzin, Ninkela Kulbal Sajunchik Reheplik Angela in, Solok Salisantilhu. Lish Holomil Katsolbal Chiruli Kutana in Nashke, Lish Kolbal Rish, Lish Kaba Lidios. Sashtakikat Cosquitzin, Lish Kaba Liqaqua Dios, Ta Sakobresiq Kuchikru, Shbanak Tsachnim Bil. Bil na balitikti chirish shban lima usakquin abanan sashaqik chiqajunilo taqak eretal anitzaqal lajbalaq salihu Romanos capítulo 3 versículo 3 ut versículo 4 nashye ut kuikwang sashyanqe plinga ke pa bank atqaqui rikin naqhinqa ke shnaw pa bank matishkana blidios shke balik aru kishyechi ichaq ma hoqe bian Lidios pa bajel chijonelik, usted lipoyanam ahtik tieb chishjonileb. Hotzibam il sa lisantilhu. Renak chikutung naktik lach ol rikinlik aruna gaye ut chat elk naktarakmank atin sa ben. Iqaqwa Dios nashpok liruchichoch chirakuk atin chirish lishpanuhom. Nakanaw nakmoko kakulub tashpanung kilina lebain. Aniho la o chish rakbal atin sa shben liqaqwa Dios. Sashkib ankile ruchichot liqaqwa kishbanu chitikru. Utsalihu Isaías capítulo 5 versículo 4 nashyenak. Makwank karulin kashimbanu re. Yochi atinak chirish liraquimq. Barquikiraw jones chabil ichaj. Shkuy benikil Kautnak jones rare lik shke. Nakanaw lima usakquin junelik kishchal shke. Shpopal rulish jobtesihom liqaqwa Dios. Aban sashnimal shrahom liqaqwa Dios. Moko kishpot tarulish panuhom lima usakquin sa humpat. Haban kwan shkutankil nak takulak lihona lain ut tarakek lish akwa behiyom lima usakquin sa shben li ruchichochain. Sa shaqikat kosquitzin lisandilhu nashkutchikunak kwan kep litasalhu barqui kwan retali lish yon shpanuhom li hunhung. Sa hunkutan te mank eblitasalhu in. Aranta ilmanq lishtikilal lishrahom linimaqwal Dios sashpen chishjuni lishtiyoptesiom tojonak aran chiqajunilo taqak'exloq aliqaqwa Dios jonashches alihu Apocalipsis 15:2 kikwilajqui jojun lipalaw nalemtz'unkru yubil rik'in sham uteblik'ex q'axru lijosq'ajxul jo'ajqui link'a'kex k'ex kwankil lixjalam utlirajlalil lixk'aba' xaqxo' keb'chire lipalaw nalemtz'unkru Kwan keblish arp ke bileb shban li Dios saruqeb. Utnashtzaqobresiru salihu Apocalipsis capítulo 19 versículo 1 toxali versículo 6. Barquinashyen naqlchishjunileb likol bileb. Sahaqeb sashchol chibichan utchishkebal shloqal linimaqwal Dios. Aban jun naqqui sahqaba ditoruq qui chishtawbal chishjunilain. Utaan liqaqwa Jesus. Sa chishjunili santilhu naqataw chanru naqliqaqwa Dios junilik nak'oxlak chirish lixk'aba ka'ut qilaq chikamain junaq lisaj ishq okre chisumlak kuiraq tixnaw junaq litikti chirish lixb'elom mata sumlaq ta kuiraq rikin ink'abe anan chan rajru naq junaq lipoyanam ta sumlaq rikin junaq li ani linashnaw naqkib tzaqalru lixna'leb Sali Apocalipsis 19:1 toxali versículo 6 de que atinak chirish naqsa eblihona la in eblahpa panel eblikol bileb aknekeshnaw chikanan liyal utsaeb salishol chishkebal shloqal liqaqwa Dios lisheshtaqe sashkaba likol baib likichechiqe sashkaba liqaqwa Jesus sashkaba li raila likishkul aran chiruligrus ta saqobrisiq qaqwi lishkaba linimaqwal Dios Nakanaw nakliqaqwa Dios ashtesili ralal chikamk saqakabalao. Marikwan nabaleb liqabatzom, marikwan nabal likarajru naqaxnaw bala naqkwanaqwi. Abanan moko naqataweb talish chaqbenkil, haban sa junkutan liqaqwa Dios. Truq chaqbenkileb lijunjun reheb liqabatzom, libarkwan naqaj, utlihwal chabil. Haan, shnawbal naqkwan qochik rikin likrist, kol bila qochik, Maka'aqchik shkunkilal likam ksaqaben utjonashtieli hu Efesios 2:10 chishjunileb teruq chikwiqlak chishjunileb liruq aqej texseraqinaq li Jesus haan liqaqaqwa chishjunilain reich aqobresinkil ru linaleb chirish
lix kutubal, lix saqila, lix chol, ut lix tikila, lix chol, lini mahkwal Dios. Nakwaj raj naqsalihona laan, khutya lix qabili ratin liqagwa Dios. Toru qajkwiraj shjunajenkil lix chab liqakush chishpichankil, ut chishloqoninkil shkaba, lini mahkwal Dios. Mandiosha kwenaq xinakuch beni chirulihun kamukain sa liqak ángel tzolok salisantilhu. Ninkela bukbal renaq tinakuch beni sa junchik liqak ángel.